Podcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Okay. Good afternoon. Good evening, everyone. It's David, and with me today is LifeWave leader Ida Gormsen. Ida, welcome. Thank you, David. Det er David, der siger god aften og velkommen til aftens webinar. Og ja, jeg hedder Ida, og jeg skal oversætte. And you have undoubtedly noticed a new website we have here called LifeWave X39. And this is something that we're going to be talking about on a very special webinar that we have next Tuesday at the same time. Og som I måske nok har lagt mærke til, så er der kommet en helt ny hjemmeside, og den hedder X39. Og det er rigtig, rigtig spændende, og det skal vi høre om lige præcis en uge til et webinar. I guarantee this is going to be something you will be very excited about, so please make sure that you are here next Tuesday to learn all about what X39 is. Og David er helt sikker på, at det her det er noget, vi vil synes er rigtig, rigtig spændende, og det kan jeg kun medgive. Så vær klar lige præcis om en uge, på tirsdag klokken 7, så skal I høre om det. And Ida, even though you have been sworn to silence as the other leaders have been, I think it's fair to say that you and the other leaders in LifeWave are pretty excited about what X39 is. That's right. David siger lige, at jeg ved jo lidt om, hvad det handler om, men har svoret at ikke sige noget som helst om det, men at vi også blev meget spændt på det. And I just said that I am very excited, but that's all I can say. Okay, that's fair enough. All right, so with that, let's go ahead and get started with our product training webinar today. Okay, så vi går videre, og vi går videre til aftens produkttræning. Okay, so today we are going to be having a really fun discussion talking about true anti-aging. I aften skal vi have en rigtig spændende diskussion, eller snak omkring ægte anti-age. Now, people have many different thoughts about what anti-aging is. Og der er mange, mennesker har generelt mange forskellige tanker omkring, hvad anti-age er for noget. And what we're going to be getting into is how you can get the most out of life where you are staying young and healthy as long as possible. Og det vi skal snakke lidt om, det er, hvordan man kan få mest ud af livet, hvor man stadigvæk holder sig ung og sund undervejs. And we are going to be covering, in very simple terms, why the body ages and what you can do about it. Og det vi skal snakke om sådan i meget enkle vendinger, det er hvorfor kroppen ældes og hvad vi kan gøre ved det. Now we're not going to, don't let this scare you because we are not going to have a lengthy discussion on the biology of the cell. Og det vil sige, at vi skal ikke lade det her skræmme os, fordi vi skal ikke have sådan en meget dybdegående forklaring af vores kropsceller, celleanatomi. Really what we're going to be focusing on is some of the most important parts of the cell, such as what's called the mitochondria. Det vi skal snakke om, det er faktisk noget af den allervigtigste del af cellen, som hedder mitokondrier. And just very simply, the mitochondria is the engine of the cell that makes energy. Og sådan helt enkelt fortalt, så er det simpelthen cellens motor, som laver energien. And this, of course, is important to understand because if our cells don't make energy, they die. Og det er rigtig vigtigt at forstå, fordi hvis cellerne ikke laver energi, ja, så dør de faktisk. So the single most important concept in anti-aging is to keep your cells making energy. Så man kan sige, at den allervigtigste ting i anti-aging, det er at sørge for, at ens celler bliver ved med at lave energi. And one of the things that's surprising is how many different methods are available to help with this.
Det, der er rigtig overraskende, det er at finde ud af, hvor mange forskellige metoder, der er til det. So here's the first question. Is it possible, before we try to embark on something like this, is it possible to prevent or slow down the aging process? Og det der spørgsmål, der melder sig, det er selvfølgelig, er det muligt at undgå, eller i hvert fald forsinke aldringsprocessen? So in other words, many people feel that we are going to age and there's just simply nothing we can do about it. Der er mange, der tænker og har den forståelse, at jamen, vi ældes, og det er der ikke rigtig noget at gøre ved. Other people feel, well, if we eat a good diet and we exercise, get proper nutrition, get lots of oxygen in the body from exercise. If we do these things, then we're going to be healthy and, we can slow down the aging process, but we're still going to age. Og den almindelige opfattelse for mange, det er, at hvis vi nu sørger for at spise en sund kost og træne, på den måde få meget ilt rundt i kroppen, får man specielt på træningen, så ældes vi stadigvæk, men der er en opfattelse af, så kan man i hvert fald forsinke ældningen lidt. But there are a growing number of scientists that believe that the human body does not necessarily have to age. Men der er faktisk en voksende opfattelse blandt forskere, at kroppen faktisk ikke behøver at ældes. And a number of companies, such as Google, are even working on ways to make human beings immortal. Og visse firmaer, blandt andet Google, arbejder faktisk på at gøre os udødelige. So let's go ahead and take a look at this. And first we need to understand that any anti-aging strategy must include a good diet, proper exercise, and proper sleep. Men lad os kigge lidt nærmere på anti-aging. Og der er ligesom 3 ting, der er vigtige. Og det er at få en rigtig god kost. Og den anden ting er at sørge for at få trænet. Og den tredje ting, det er for at sørge for at få en rigtig god søvn. So once we have these things in place, then we can begin to take a look at how to effectively slow down aging. Så når vi har de ting på plads, så kan vi begynde at se på, hvordan vi sådan kan forsinke ældningen. So in other words, don't expect to slow down the aging process if you're not eating a healthy diet. Så med andre ord sagt, altså man skal ikke forvente, at man kan nedsætte aldringsprocessen, hvis man for eksempel lever af en meget dårlig kost. Now, I've created a list here of a number of reasons why the body ages and what you can start doing today to reverse it. David har lavet en liste her omkring, hvorfor kroppen ældes, og hvad man kan gøre og starte i dag med at gøre for at modvirke det. Now, this list is not comprehensive. There's actually many resources available for extending life. Og den her liste er på ingen måde fyldestgørende. Der er rigtig mange ting, man kan gøre for at forlænge livet. So we're going to cover a few very important ones. Men vi går ind i lidt dybere ind i et par vigtige. Now, one of the first things to recognize, which is really important, is that over time, the cells in the body will shrink. En vigtig ting at anerkende, det er, at over tid, der vil cellerne blive mindre. And the reason why the cells shrink is from a loss of collagen, which is the most abundant protein in the body. Og grunden til, at de bliver mindre, det er på grund af kollagenet, som er det vigtigste og det hyppigst forekommende protein i kroppen. So when we see our skin developing wrinkles, this is a reflection of what's happening inside the body.
Så når huden begynder at få rynker, så er det i virkeligheden et symptom eller en refleksion på, hvad der sker inde i kroppen. And this is important because as our cells shrink, they start to reduce the amount of energy they make. Og det er igen vigtigt, fordi sammenhængen her er, at jo mindre cellerne bliver, jo mindre energi producerer de. And of course, energy in the cell is life. Og igen, som vi talte om før, energi i cellen, det er livet. So here's a list of some things you can do to help support collagen levels in the cells. Så her er nogle ting, man kan gøre for at støtte kollagenniveauet i cellen. Although we think of nirvana for assisting with stress and improving mood, one of the benefits of nirvana is that it increases collagen production in the cells. Den første ting, vi kan se, det er, at vi nævner nirvana. Og selvom nirvana er designet til at afhjælpe stress og øge humøret, så har det også den effekt, at det øger kollagenproduktionen. There's also collagen protein supplements and whey protein supplements that support collagen. Og man kan også tage kosttilskud i form af protein. Der er kollagenprotein, og så er der whey-protein. Then there's other natural nutrients like macadamia oil and vitamin C that get involved in repairing and supporting collagen levels in the body. Og så er der sådan naturlige tilskud, som for eksempel macadamia-olie og C-vitamin, som hjælper med at reparere og på den måde støtte kollagenniveauet. In fact, we included whey protein, macadamia oil, and vitamin C in our Alavita creams exactly for that reason. Og det er faktisk lige præcis på grund af det, at der både er whey-protein, macadamia-olie og C-vitamin i Alavita-cremerne. Now, another reason why the cells in the body will shrink is from a loss of water. En anden grund til, at cellerne bliver mindre, det er at på grund af tab af vand. So, let's say we see someone over the age of 70, they don't look very healthy. One reason we would say that is because their skin looks very dry and dehydrated. Lad os sige, at vi ser et menneske, som måske er over 70 år gammel. Vedkommende ser ikke særlig sund ud, og det er på grund af den her dehydrering af cellerne. Now, by the way, collagen will help hold water in the cell. Og i øvrigt, kollagen hjælper med til at holde på vandet inde i cellerne. So we want to drink enough water, and we want to keep our collagen levels high. Så en vigtig ting her, det er at blive ved med at drikke meget vand og bibeholde et højt niveau af kollagen. And we should avoid things like caffeine that's in coffee and tea, because this can cause dehydration. Og derfor skal vi forsøge at undgå at få for meget koffein, som jo findes i kaffe, men faktisk også i meget te, fordi det øger vores dehydrering. Now, there's something called structured water, and structured water will allow water to penetrate the cell more easily. This creates better hydration. Der er noget, der hedder struktureret vand, og det kan hjælpe, fordi det går gennem cellemembranen på en lettere måde end almindelig vand. Now, one of the leading theories in aging is how the accumulation of damage leads to aging. En af de ledende overbevisninger, det er, at ophobning af de forskellige skader her, at det er det, der gør, at vi ældes. Now, the best way that we can deal with this is to help prevent the damage from occurring. Så det vil sige, at det bedste, vi kan gøre her, det er at prøve at modstå og modvirke, at den her skade overhovedet sker. So keeping our antioxidant levels elevated
will help to protect the cells from damage. Så det med at sørge for at holde et meget højt niveau af antioxidanter, det vil hjælpe med at beskytte cellerne mod skade. Reducing excessive inflammation also protects the cells from damage. Og nedsætte inflammation hjælper også til at modvirke skader på cellerne. And we can also use antioxidants like carnosine to help repair the damage. Og vi kan også bruge antioxidanter som for eksempel carnosin, som vi kender, til at reparere skaderne. Now, as we were discussing earlier, over time, the energy production in the cell decreases. Som vi talte om tidligere, så falder energiproduktionen i cellerne. So one way that we can help keep the energy in the cell going is first, we've got to have a diet that has all of our nutrition. Så man kan sige, den første ting, man kan tænke på, det er, at for at opretholde energien i cellerne her omkring, det er kosten, og sørge for at få en god og varieret kost med alle de næringsstoffer, vi har brug for. Now, intense exercise like weightlifting will actually increase the number of mitochondria in the cells. So when you do exercise, it's your intense exercise, it's your body's way of turning on energy production. Når man laver intens træning, specielt tung styrketræning, så øger man energiproduktionen, man øger antallet af mitokondrierne i cellerne, altså de her motorer. So the harder you exercise, the greater your capacity to make energy. Så jo tungere du træner, jo bedre kapacitet får du til at lave energi. And of course, our energy patches are designed to increase fat burning. This decreases as we age, and of course that will help to elevate energy production. Så har vi selvfølgelig vores energiplastre, og det er designet til at øge fedtforbrændingen, og det vil også medvirke til en øget energiproduktion. Now, over time, we will begin to lose information in the genes and in the DNA. This is one of the signs of aging. Et af tegnene på aldring er også, at vi over tid mister information i generne, eller information fra generne og DNA'et. Now, this is a very complicated subject, but basically what it means is that genes that contain information of who we are gets lost as we age. Det er meget, meget kompliceret at forklare, men man kan sige, at gener, som bærer information om os, vi mister en del information efterhånden, som vi ældes. So one thing that we would like to have is a method where we could activate these genes and make them active again. So in other words, we could take information that we lost and then restore it. Så en af de ting, vi rigtig gerne ville, det var jo at genaktivere de her gener. Og det vil sige, at den information, vi har mistet, den kunne vi faktisk gendanne. And if that method was available to us, we could actually make the cells younger again. Og hvis nu den metode var til stede, så ville vi faktisk kunne gøre vores celler yngre igen. Now, also, over time, we lose the ability to have our cells create new cells. Over tid, så sker der også det, at vi mister evnen til, at vores celler laver nye celler, danner nye celler. So the telomeres are the structures in the cells that control how many cells we make. Telomererne, det er en struktur i cellen, som kontrollerer, hvor mange gange den her celle kan dele sig.
So nutrients like carnosine can actually protect the telomeres and increase the number of times the cells can divide. So this is something we have today to extend life. Så carnosin, antioxidanten carnosin, kan hjælpe med at beskytte de her telomerer, og derved øge antallet af gange, hvor de kan dele sig, og på den måde kan carnosin, som vi kender, faktisk være med til at forlænge vores liv. And there's even a clinical study showing that stimulating the stomach 36 acupuncture point can actually lengthen the telomeres. Og der er faktisk lavet et studie på, at hvis man påvirker det punkt, der hedder stomach 36, mave 36, det er nede på underbenet, lidt under knæskallen, at det faktisk også kan forlænge telomererne. So we could stimulate that with energy patches. Så det kunne vi for eksempel stimulere med energiplastre. And then finally, the last thing on the list today is over time, the body starts to lose the ability to repair itself. Og det sidste her, det er, at igen over tid, så mister kroppen simpelthen evnen til at reparere sig selv. And the cells in the body that repair damage are called the stem cells, of course. Og det er jo direkte linket til vores stamceller, fordi det er stamcellerne, der sørger for, at vi kan reparere os. So one of the futures of anti-aging and later age reversal is stem cell therapy. Så en meget vigtig ting fremover i anti-age, det er stamcelle, altså hele den her forskning, og det er simpelthen stamcellebehandling, som er meget kraftig anti-age, og som faktisk kan omvende aldring. And so if we have a way to keep our stem cells active, one of the benefits that we'll get from this is that we will be able to heal more rapidly as we did when we were younger. Så en af de ting, hvis vi kunne holde vores stamceller aktive længere, ville gøre, at vi kunne komme til at hele meget, meget hurtigere, sådan som vi gjorde, da vi var helt unge. Okay, and as I mentioned, that was not a complete list of things available for anti-aging, but that will give you a pretty great start in going in the right direction. Og som David sagde tidligere, så var det her på ingen måde en fyldestgørende liste, men det var nogle få punkter, som vi som Life Forever faktisk kan gå i gang med det samme. Okay, so now, we have some time left. If you would like to raise your hand, we will unmute your microphone if you have a question or comment, or you can always write in a question, and we're happy to take a look at that as well. Og der er lidt tid tilbage her, så hvis du sidder derude og har et spørgsmål, så løft hånden her i systemet. Så kan vi åbne mikrofonen, eller skriv et spørgsmål ind. Well, Ida, I'm happy to say we have a lot of members that are on today, but they seem to be a little bit quiet. Is it cloudy there in Scandinavia today? The sun is actually shining where I'm sitting. Okay. David siger, at han kan se, det er skønt, der er en masse mennesker på, men de er meget stille, så han spørger, om det er meget overskyet, siger nej, solen skinner. Okay. Here's a good question. How much vitamin C and macadamia oil is needed per day? Her er et godt spørgsmål. Hvor meget C-vitamin og hvor meget macadamia-olie skulle man tage om dagen? So, with macadamia oil, this would not require a huge amount. What I usually do is add some macadamia oil to my protein shakes each day. That way I'm getting this very beneficial fat. Der skal ikke så meget til. David plejer at tilsætte
sin proteinshake, så der skal ikke så meget til. So that might be around 2 tablespoons or so. Så det er omkring et par skefulde, spiseskefulde. And macadamia oil has a very mild flavor, so it's actually great to cook with and add to things like protein shakes. Og macadamia-olie har en meget mild smag, så det er perfekt at tilsætte sin proteinshake. Det smager ikke så meget. Now, on vitamin C, it all depends on the form that you take. Vitamin C, C-vitamin, det afhænger rigtig meget af, hvilken type C-vitamin det er, man tager. So, in other words, some forms of vitamin C are better than others. Så der er nogle typer, der er bedre end andre. The best form of vitamin C is called liposomal. Og den bedste form hedder liposomal. But as an example, if you took 1,000 milligrams of vitamin C once or twice per day, that would be okay. Men sådan generelt kan man sige, at hvis man tog 1 gram C-vitamin 1 eller 2 gange om dagen, så ville det være helt fint. So there's a question, are collagen supplements also good for building collagen levels in the body? Så er der et andet spørgsmål. Er kollagentilskud godt til at øge kollagenniveauet i kroppen? Yeah, generally speaking, the answer to that is yes. Og generelt så er svaret ja. Let's see, there's also a question here about Maverick, if there's any news on that. Der er også et spørgsmål her omkring Maverick, om der er noget nyt omkring det. Yeah, so I had formulated a new version of Maverick. However, when we went for regulatory approval, it was deemed by the European Commission to be a drug. David har sådan set optimeret formlen og indholdet, men da det skulle godkendes i EU, så blev det ikke godkendt, da det blev rated som medicin. So, unfortunately, the new Maverick worked a little too well. Så desværre virkede den nye Maverick lidt for godt. So this is something that we're taking a look at, but it means we have to go back and reformulate. Så det er stadigvæk noget, David kigger på, men det betyder, at han er nødt til at gå tilbage og ændre opskriften i den igen. Oh, here's a great question. Are you developing a vitamin for women over 50? Her er et rigtig godt spørgsmål. Og det er, om David har tænkt sig at udvikle et vitamin til kvinder over 50. Yeah, that actually is something that I've been looking at. What I want to do is develop something called a living vitamin. Og det er faktisk noget, David har kigget på. Han vil gerne udvikle det, man kan kalde et levende vitamin. So, no news on when that's going to be released. I basically, at this point, have the concept and have done some trials for creating this, but no idea yet when we might release that. Så det er altså noget, der er rigtig langt fremme på tegnebrættet, og der er i gang med at blive lavet nogle test på det, men David kan ikke sige noget om, hvornår det kommer endnu. Yeah, and of course, when we have more information than that, when it becomes available, we'll certainly let everyone know. Og det er klart, så snart vi ved noget mere om det, så skal der nok blive sendt information ud omkring det. Here's a question. I'm not sure about translation on this. How many frequencies can I put at the same time and why? I think maybe this is asking how many different patches could you put on and why? Yeah, it sounds like it. Yeah. Der er et spørgsmål her, som lyder som om, hvor mange forskellige frekvenser kan man
påvirke med samtidig, og vi blev enige om, at det må betyde, hvor mange forskellige plastre kan man bruge på en gang. So what I could tell you is what we can support with clinical studies. Og det vi tager udgangspunkt nu i svaret her, det er, hvad der har vist sig ved kliniske studier. So we had a study that was done by 2 medical doctors in Australia that used eon, glutathione, and carnosine at the same time, and they saw very beneficial effects in the skin. Der er lavet et klinisk studie af 2 medicinske læger i Australien, som har lavet studiet her, hvor man har brugt æren, glutation og carnosin på én gang, og hvor man har set en meget tydelig forbedring i huden. Typically, though, what we would recommend is pick any of the 2 patches, and then you could add Ice Wave or energy patches to it. Det David typisk vil anbefale er at tage 2 af de 3, altså det var æren, glutation og carnosin, måske bruge 2 af dem, og så supplere dem med Ice Wave eller energiplaster. So, for example, today I have energy patches on my wrist, I have carnosine on the back of the neck, and I have eon below the belly button. Så for eksempel i dag, David han har energi, som vi så på håndledene, og så har han carnosin om i nakken, og æren under navlen. There's another question here. Is there carnosine in the eye? That's an interesting question. Et spændende spørgsmål her. Er der carnosin i øjet? There's carnosine in the tears. Der er carnosin i tårerne. And there's even eye drops that I've seen in the market that have carnosine in the eye drops. David har faktisk set, at man kan få øjendråber med carnosin i. There's a question about what's your trick for keeping patches on the wrists? Der er et spørgsmål her. Hvad er tricket for at holde plastrene på plads på håndledet? So the main thing would just be to make sure that when you apply the patches anywhere on the body, that the skin is clean and dry and does not have any moisturizer on it. Det aller vigtigste generelt, når man sætter plasterne på, det er, at huden er helt og ren og tør, og at man ikke har noget fugtighedstilførende på, altså noget creme på. If you're already doing that, you could simply clean the skin with some isopropyl alcohol, and this would remove any oils from the skin, and the patch will stick more firmly. Hvis du nu allerede har sørget for de her ting, og de stadigvæk ikke vil sidde på, så kan man lige rense huden let med alkohol, altså med lidt sprit først, og så er den ligesom affedtet, så skulle de kunne klistre bedre. You could also stick the patches to clothing. Den anden ting man kan gøre er, at man kan jo sætte plastrene på tøjet i stedet for. All right, let's see. There's another question here. It's a long one. Der er et andet spørgsmål her, det er langt. Okay, so there's a question. Let's see. I had soft skin and soft heels. Okay, so this is a member that was using Alavida, and when they started to use Alavida, their heels were cracked. But after using Alavida, now their heels were not cracked anymore. Det er et spørgsmål fra en, som har brugt Alavida, og som inden vedkommende startede, havde hæle, der sådan var sprækket, og efter brugen af Alavida, så er de ligesom helet op. And she's saying, but the cracked heels have returned again. Men nu, senere hen, så er hælene ligesom begyndt at sprække igen. And she's basically asking, why would the cracked heels have returned?
Og spørgsmålet til David er simpelthen, hvorfor kommer de her sprækkede hæle tilbage? That's very difficult for me to say without more information. One possibility is this has to do with nutrition, which nutrients are present in the body. Det er lidt svært for David at sige, uden at få noget mere info, men en ting han tænker på, det er, hvilken kost man spiser. So let's use an example. We'll use the electrolyte magnesium. Altså for eksempel så kan vi kigge på elektrolytten magnesium. So magnesium levels can go up and down depending on emotional stress in life and also based on diet. Altså for eksempel så kan magnesiumniveauet i blodet gå op og ned sådan. Og det er blandt andet, og kan det gøre det, hvis man har stress, psykisk stress. Ja. And magnesium is necessary for at least hundreds of chemical reactions in the body. Og magnesium er styrende i mindst 100 kemiske processer i kroppen. So for example, if your magnesium levels had suddenly decreased for one reason or another, this could affect the efficacy of the patches. Så hvis nu dit magnesiumniveau af en eller anden grund pludselig er faldet, så påvirker det effekten af plastrene. So that of course was just an example. Without more information, it's difficult to say. Så det var bare for at komme med et forslag til, hvad der kunne være årsagen, men som sagt, så er det svært for David at svare på, uden noget ekstra information. And then let's see, so just someone in making a comment that they don't have cracked heels either, and they're saying that the macadamia oil seems to be helping. I'm not sure if they mean that from taking it orally or from using Olivita. Der er en her, der siger, vedkommende har også haft sprækket hæle, og det er også forsvundet. Og at macadamia-olie har været godt, så David ved ikke helt, om det så er macadamia-olien, eller om det er Olivita, der har hjulpet. By the way, for magnesium, since we're getting the question, a very common form of magnesium is magnesium citrate. Vender lige tilbage til magnesium. En meget normal form af magnesium er magnesiumcitrat. There are a number of other very good forms. A really good one is called magnesium orotate. Orotate? Yeah, I'll type that out. O-R-A-L-T-I? Or? Okay. Så David har skrevet det her. Der er en anden type magnesium orotate. Okay, and I got time for one more questions, I think. And then just a question, when do you create a substitution for theta heart? So that's... Hvornår kommer der en erstatning for theta heart? We've had... Yeah, I don't know when we would be taking that to market. We certainly have a formula for that. Yeah, we have a formula for that, but no schedule as far as when that would be released. Og David har sådan set lavet en afløser. Der er lavet formel til det, men der er ikke sat dato på, hvornår det begynder at komme i produktion. Okay, so with that, thank you everyone. Ida, thank you so much for translating today. Greatly appreciate it. My pleasure. David siger tak fordi I var med. Tak for nu. And of course, we'll look forward to seeing everyone on next week's very special webinar about the X39. So we will see you then. Og selvfølgelig så skal vi lige sige, at vi glæder os rigtig meget til at se alle næste uge til det meget spændende webinar. Og jeg vil bare sige for egen regning, det vil I ikke, det vil I være der. Okay, good night everyone. Thank you, Ida. Thank you. Bye bye. Godnat. God aften. Hej.